پرتوکا خواندنێ ڕوپە 107 دەرس 5A هینداری 5 ئێوار باش زۆزان. ڕۆژ باش خەمگین ئەفەندی، تچمە وسە دەرەنگ مای. قەت پرسمەکە، ئیرۆ کار پڕ بوو، شەفێمان بەرنەدان. 3 ساعت دەرەنگ بوون، ماتە دکاری و تەلەفۆنێک بکرا؟ وەلا ڕاستە، لێ مەخابن ئەم نکارن ji ciyê karê telefon bikin, telefona min a desta jî pîlê wê vala bûbû. Lewma min nikarî bû li te bigerim. وەی لە دەرەوان بنێرە، چ ڤاڵا بوونە پیلێ؟ ڤایە تە تەلەفۆنا خۆ li mitbeqê ji bîr kiriye. Madem ez dereng mam, lê te çima telefonê ve nekir? Telefona min meşgûl bû. Te bi kê re xeber dida? Bi diya xwe re ji zû ve lê negeriya bûm. Ma tu du êvarê pêra 2 saat nepeyivî? Na, ew xuşka min bû. Tu her roj wiha telefonan bikî, ez nikarim heqê wê bidim. Ji xwe meaşê min têr nake. Meaşê wî têr nake? Çima? Ne ez jî dixebitim? Ew jî dixebite. Ne tu qezenca xwe hemû ji lêkûpêkên xwe re xerc dikî? De here lo, te jiyanê li me hermand. Nalê. Ez yan tu.